Izakhamuzi zasemjondolo yasemkokotlong e-Orange Farm zithi-ke zisenethemba lokubona-ke ushintsho ngemuva kokuhlangana no-MMC wezokuhlaliswa kwabantu kwidolobha iGoli uMlungisi Mabaso. Lo mhlangano kubekwe khona ngemuva kombhikisho obekhona ngesonto eledlule obusemgwaqeni uGolden Highway lapho-ke izakhamuzi zifune khona ukuthi kwenziwe ngcono ukulethwa kwezidingo zomphakathi. Zaphinde-ke zizwakalisa nokukhathazeka kwazo ngesimo senhlalo esingesihle. Lo mphakathi kuthi-ke usubheke ukuthi umasipala ungenelela ngendlela ebonakalayo ukulungisa lezi inselelo okade-ke lo mphakathi wawubhekene nazo. Amalungu asekuhlaleni kwindawo yogobityholo eMkokotlong anika ingxelo ngeziphumo zenhlanganiso abathe bayibamba ne-ofisi yelungu lekomiti kasodolophu yezokuhlaliswa koluntu. Kulandela uqhankqalazo lwabo lweenkonzo ezingundoqo abathe balwenza kwiveki ephelileyo. Kutsho go hula ha ba le taba ya hore mo re dulang teng ga batla re blocking and then ne re sa kgone ho thuseha ga ba ra nka qeto ya hore jwalo ka mphakathi le dididase tsa pleke re tsamaye re lo kena mohwantong mo la strateng re lo kwala strata hore re kgone ho thuswa ka dintho tse re di hlokang. Empa neneng he tabeng tseo re la ra tsamaya ra fihlella qeto ya hore re tlo ra tsamaya ga lo kopana le MMC and then o re tshepisitse hore o tlo tla aba teng ka labone. Sithembisile ukuthi kusasa uyeza asazi ukuthi usiphatheleni but ngiyathemba ukuthi into yethu mayiseyize ya escalator seyifike na ku media I think attention sizoyithola because siyazi ugovernment wethu ungakayi estratini angeke bakubheke sise yiloko nje sinethemba lokuthi maybe kuzoba nomehluko mase kuze uMMC. Into esikhala ngayo kakhulu akuyona i-reblocking kuphela because kukhona nama services ekufanele singabe siyawathola singaka reblockwa like amanzi as a basic need. I-problem ne-sanitation ama-toilet wabo awekho ku-health standard. Yilezo zinto esizibhekile ukuthi asazi ukuthi usiphatheleni but siyazi ukuthi izinto angeke zenzeke overnight. Njengabantu esele kulixesha elide beziva bebekelwe bucala, abahlali abasathembi into kodwa bathi bazimisele ukunika ithuba ilungu lekomiti kasodolophu lezokuhlaliswa koluntu uMlungisi Mabaso ukuze babone ukuba ubaphathele ntoni na. Iqinisweni nje ngingasho ukuthi sibulawa lezi zinto zama empty promises kakhulu. Uyabona kufika umuntu asha kushoyo aqede lapho ehambele next time kuphinde kufika omunye asha kushoyo ayihambele. Even nama government entities now ngicabanga ukuthi amaningi asekafika la a promise into eziningi. Let's say last year bekune Johannesburg water la ya promise ukuthi this year maqala unyaka izokwazi ukusifakela amanzi because asikwazi ukuphila without water. Manje engicabanga ukuthi ngendlela okwenzeka ngakhona siyabona ukuthi vele bonke abantu okufuna basi-assist siyafaileka. Ngomso emva kwemini uMabaso uza kutyelela la ngingqi ukuthethisana nabahlali kuquka nokwenza uhlolo kuyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka e-Orange Farm.